apa kengken? Yen orang ipi pas busan ngorte aja meme dong. Tumpung men janin apa kena jegek main ke tengah alas. Apa kengken? Mare dewe inget ke rausna lingsir. Yen ada tonyo kone nasing mapan bibene. Malah dah sama lu. Sepatu mapan ceraga. Nawa gang jero. Jero puniki manusa napi tonyo nge. Jero anak lanang. Tiang puniki manusia jati jero. Oh, jero puniki manusia jati. Nggih, patut. Punika manusia kamper nge. Nggih jero nggih. Niki manusia jati. Tiang manusia kamper. Rago manusia kruweng ya. Manusia jati nika manusia sekan di lemot yang niki. Yen watah ka disapunika titiang lungsur pangampura. Dados titiang uning. Duaneng nembe jero mriki. Jero puniki sapa sira semalihe jagi lunga kija. Jero anak lanang. Mangna jero uning ring sikian titiang. Titiang puniki Gusti Ayu Chandra Dewi. Mawet saking karang kepatihan Jagat Surya Dwipa. Oh, Gusti Ayu Chandra Dewi. Nggih, patut pisan. Kadesa punika Gusti titiang nadosna pun punika sapa sira? Tiang ya penyeruan mongkek ya. Ngomong. Inggih mawalik titiang metaken ring jerone. Duaning nembe panggohin titiang. Menjerone sapa sira saliring titiang puniki jero. Menawa kang matur sisip titiang Gusti Ayu. Titiang boyo wenten sios. Banyak druwe. Imade tirta wastan titiang. Made tirta. Puniki muasta pedukuhan pancatut tirta. Taler puidaan jagat duwe. Yen kita jak mabeli jadi yang kapenen. Datur. Duaneng ton titiang lesu pemargine sapunapi aturin titiang simpang rien. Kayon nggih? Sanang becek ke Gusti Ayu, kayon nireng kayon Gusti Ayu. Beli made tiang rimo las beline. Mendi jak ponok beline. Niki napa Gusti Ayu? Jalan beli made. Saling ngangutin nih. Ais. Konen kadirasa papakan base nyamat kan memen. Sing ado sing payon yang lakar ngale somah me. Nak numah kelot yang lakar ngayan ukudan meme cuma. Wih, tekan yang teko bedadua kena natan somah mulai. Oh, bane merasa gedesan bayu ah? Sabatak nalong nyakan keturunannya jakaba mulai. Hah? Dong idang lakar ngencanen soma lebih yang kapinang besi. Beh. Medayo sing meme. Dong lagu teh mau gobo bagus. Ah, jaga angkop lolo aja onyang. Sing san makenah nang abedek. Macelap di kopeng kenawan, pesu di kopeng kebat. Rakyat seramane. Ah. Nyajang sane. Aleh bener pede basang mondo basa saya tuturan diolas. Yene kang ale soma nyamat malu kapinang meme. Bang bener bang ale yang duasannya melah. Da praja. Engkan sakit. Nyajang sana. Bas belok sajan keliwat. Bas yang bang tuna masih turun. Banet lak takang calon mantu jegek. Nyak saya ngajak calon martua. Yen kene kejegek calon mantu, ajak pesu gugune nang angah. Kewala sing nyikutang ibu bene. Main jauh. Tutorena nyan. Yen sokonan ngenyaken panak pisako. Diolas metakon lalu kapinang calon somahena. Yang sing kenapa nyai medakon cang orang jadinya kene sanbat beli sokonen beli ngajak ukut tiang muleh beli
Subah beli man nyambat kapinang memen beli cuma. Hah? Bang benar bakal dijumpa beli genau kudan tiangnya banten keto berarti tawa. Dong kaden dadi, hah? Kebagus endongnya lakar jangkuten. Bang tawangi nah. Lacur cang kaliwat ini di pondok. Kadirasa amah cang ben mani cang numputang pada kali gae. Rompot tur cang kali gae tawang. Hah? Nakengken. Dong biasa senai dua nih. Pasang gedek pasang kadang-kadang luman gitu. Cara cengkeng kebes meme munyi. Bungot meme awa meme munyi udah. Dong lakot meme cuma nih cak angwang kita meme ngerawas eh. Umah meme di. Dong sengsan mau sulur kedak meme nang putik. Seng masuk. Bahasa kala daduo gini ngajak sama mulai. Kan sama dia. Benar? Dan sama dia. Sadar nih. Saja nih. Sadar metegahan menek. Aduh deh. Ya nane tegahannya tampen meme angon meme mantu. Nenek. Aduh. Kemudian ala sama mau periratan keto. Bang tawang nah. Yen neto kalangon soma bemane cucon meme mau pel-pelan. Ngajang sang gampilang onyang. Weh. Bang galap anak yang raus kuda ya. Napa suara damun tuh? Takonin malu nyen aja gede gitu nih. Pas tak kedak saya duka berdakon. Nih. Nyanto. Meme dah ngawak-ngawak nah. Benar orang yang. Nih tegahan tuh si ada len. Gusten meme gusten tiang. Gusti Ayu Chandra Dewi muwet puri Surya Dipo. Ngawak-ngawak. Gusti Ayu. Benar. Uli puri Surya Dewi po. Oh my god. Kudiang yan ini. Wah. Kengkenang yan ini. Beli meme liusan. Jadi gede nah. Bapan gede play meme. Oh, kengkenang. Mau nunasi uang malu mu. Gusti Ayu. Di jaunas kelewang ya. Beli dong Ben. Beli. Pas kedropon sajan pas liwat ngapa pasang gedak ini po. Oh no saja no. Nunas kelewang benjam nunas kanek kan pada. Beli meme beli deh. Gusti Ayu di tiang nunasi uang gitu naik pada. Ih, ratu deh. Sobangnya gede saja no. Bani meme deh. Deh. Bani meme deh. Mungkin. Barangnya meme no. Barangin. Wah, nangkil pemaran nah baik kan. Ya jang nih. Sesut benyol nih dua nih. Milu udah dori nih. Ngajak tangkel barang lunasi uang, bajak tangkel bangun nunging sahe ngentot udah misi be. Tinggal deh busan. Menurut jet memang persit merapa dong? Gitu bode yang tua. Apa buen peleh gede sangat ke kene. Uli kopeng pesuano uli jet pesuangin sing merasa. Yen betawa makajang us dewek nih. Begigis nggak payas nih. Do ben peleh dong. Aksama di jang Gusti Ayu. Kening ke banda mana di jang lewatan pedih. Yang kadi sapu niku para kandunya majalan. Jiku dala kade di areng pisagene durung sayaga di jang pacang ngambil mantu. Aksama Gusti Ayu nge. Pamakas Gusti Ayu sane aletan deh. Nah. Bang Tahen masih tadi Gusti Ayu coba. Ade misi Bang Tahen deh. Nulis sepeng lemong. Nih. Meme tiangnya penyeruan mongket tiang mongket. Hah? Mongket tiang. Mongket. Eme. Ken. Dong nih ada nih mongket. Tiang, Bang. Ada jenek kene kek. Saya ngeleh-ngeleh nggak? Bang tawang kek dah. Angket. Duga sepidan memek nu bayi sing itu. Na bodinga ada madani mongket. Begitu? Jani memek bang lah panak truna kene nu masa di mongket. Adi sing mati-mati kek. Aduh. Nawang ngertene, tawang. Mongket dawet muda. Nak maksud emek gitu. Ini aduh deh. Ken. Moyong lima. Mani emek matur. Cuman nih. Nah dia amat tuh. Enggak malu mau. Ayo. Nawagang matur sisip di tiang Gusti Ayu. Pinerian di tiang nunas pangampura, duaneng di tiang menerbir ramo,
watak kadi sapunika kadohanipune sampun nika ungah ring kayon mangda nenten suwe niki duaning sampun tajak Sang Hyang Baskara Adipati sapunapi atur titiang simpang riyen kan Pedagang pisan sekali akor penyeruan deui. Ring-ring padukan male bawa sering sapunapi. Yang kita legan memene kita masih beli ini tiang prim. inggih Tiang sebuah kenyal kesandong belah. Sonok. Aduh dini mau liang payu udah kalau mau nepukin natruno. Maro pesu mau kerai kita ke runo memunyi jantung. Kalau dia anak status sial napi biar ya runo bak ngeraikin dia anak ulian benyol ya. Apa ngebor? Aku dia yang ngebor timpal sing lah bangkian. Dia nasang kalau ewer not yang pesu marojo yang paok kan 100 pelayan dia anak kadung siale napi melianggur di Lumajang piu kayu sama lawa yang lacur di Napajang neng rayu napawa pakat sekanang pateni ngahang kadena runo maropoken kateh sing si gigi ya niko aja membekan dong si cara minum es Riko lacur tiano tiang kan jo nyesal lo biar nak tua biar nak runo tiang patogen ya bana kan tadi mabinan-binan baru nak tua plaiben baru nak runo sarap engalen yang nyak juang wentan masih sebab ya no yang ada penyeruan Riki ngiring do agung istri Ido nak menceng lemes yang seng pasti basa yang begitu lain yang pada di penyeruan kok laki pasti bulan manis ding orang butuh ngejak mendadak ngerem nih amanan masuk lampu merah nih seketika seret niki sampan gusten dijangan cegah gitu manis itu butuh itu tegarang mau pedo benpang orang butuh enseng serpen cang bungutnya adanya keras gitu serpen kadangnya leleng tuni gelah mencucuk di leng tunian tuh macam-macam kan bungutnya ini mau pedel kan yo leng tunian medal ngelek-lek menok dori lek-lek ben subro ados menang Jackson publikasi yang ibannya nih awake urenya di jalan-jalan munyene ben adeh harap les amat kalau metunanya halo penonton nama saya Le Cablek umur 17 tahun nanggus lai misi lelawah ben misi John murai bani jak jangan mahnya maksudnya sebetulnya kengken siaku nih siaku terus terang kan nih oh biar jago gustian tiadu dong kenten manis nih no lamben nih no manis kengken jo kemekane cara bungut jempit panggil tiang bungut kita ben pak becekan dong
meraos kengke. Melang-melang nggak bungut nah. En sen kemes bungut tibane meleketek di nione rotonano. Adik keras. Duagung nih do meremehkan Duagung. Ya namanya penampilan gelam. Coba bayangkan. Uli medal gelam. Seret nih dole nih gaya gelam jalan. Uli medal. Manis gaya Pragawati nih. Pragawati napi kentan pejalannya cara cempelok gitu. Aku nih ngadu cempelok. Sing Nah, senang diki yang pun di kolam diki yang nyak kolam diki di kampung ngigal cempelok. Udah ketang ya ngigal pun. Cekita. 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 Apa tuh belak? Panak legu kentan pejalan. Anak leak ibu akeh orang panak. Kasar. Kemarin mau beler. Yang kasar yang Hei! Di jam nelek panak legune di jenlek. di got-got. Aduh ben nyelek Kang. Duagung nelek di gorde. Blak. Tapi Yan ni bang cekegan dan nausap. Pasti dor temboknya ini mah jalan. atuh macam-macam gen. Ditiang kan len cewek tahun 2003. Bahenol kan? Yang gini. Cewek 2003. Janti Itu potongan di mana cara gentong gitu. cara napi, Gentong. cara gentong. Jelek san gentong. Amat jelek nih. Napi sen gentong. Iya. Ampun ya tawang yes sen gentong. Ibi bedak bungut atuh nak gejo ya. Bungut ada ben Pak bungut. Cangkem atuh. Yang sedang hijau kan di perantanan atuh di gedong gelor-gelor blok 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 blok. Gelap bedak maang ye, de maang ye keran ye gentong. Waduh ini yang klung gelas soyot. Ben soyot. Ajang atuh. Kengkena nak bedak yang tuh. Oh, ampun dah. Lah, pikir kali pikir ngerti ya. Itu. Yang orang nyip anak lagu itu di gotene kotor ngoyong. Ngigal ya. Nge. Ketebluk kene. Nge. Yang gentongnya kan ya isene. Nge. Nah, saat gentongnya bok misi ya, artinya gentongnya itu bersih. Bersih. Tapi saat gentongnya itu abedik misi ya, artinya gentongnya kotor. Nah, di gentong kotor itulah tempeloknya ngoyong. Jadi tempeloknya kan igal di gentongnya kayaknya igal nih. Asal di tengah gentongnya bergairah biang igal. Gilu. Nah, Wah, gan atuh sangka lampunan aja jelek-jelek kan gentongnya tampung lah cempelok kan itu gentong. sangkalange yang tempelok nyi gentong antara gentong dan cempelok bersatu. Nah, gentong nah itu. Dina. Lagu tiana potongan kene nih uran atuh potongan. Atuh. Ada. Nih marah jeung ras gen cokor dewo. Nih kene tuh. Beli mriki jadumon cingaken titian. Oh, sendoren langsung nyaplok. Amat ya. Mengingat. Seledan. Lu coba atuh ning tan. Beli mriki jadumon cingaken titian. Moyang beli rika bengong-bengong titian jegek kadi widadari pintar goyang pasti merangsang pasti balik ketagihan. Jet yang hijau long nih. Oh, lo atuh ngeras kan atuh. Masa geto megendeng beli da jago guna ne jelema budo. Tablak bisa pencas silat ye. Woi, Gitu. nih maro jelemu sing lagae nih. Timpal pulas di gedongan jadi ini megending ceber-ceber nih. Ini urusannya anak medem aja anak gending. Apa urusannya? Saya. Apa urusannya? Oh ya jangan
aja nggak diburain kasar-kasar munyen Duagung itu. Saja mau agung masih gitu masih. Awak terus bisa nang bebusah ngaji-ngaji megening. Diang tuh. Makin dah sapu niki nah di tiang teh menak cokor dewa sarang kalian ani keno tangkil yang gede rago tuh. Mok nawang ya. Gitu. Ini mok truno apa den pajang kanti subawaya. Ibli masih truno kanti bawaya. Ya napo kaden tongosen mok ini. Pantas nih ngale kuranana ngerti bede ngomong lah. Sang ada nak lu ngale kuranana bang. Ada wani depan wani ngale mok, teh ngangati beler dari lu. Luanya lu. Nih yang luan nih. Marah sing laku-laku jek oyong ngangge barangnya deremeh hange kaum wanita. Anak coba takdir di atas sing laku-laku. Ini jadi kekira permulaan ya. Neko nih, bedanya. Ibli Agung pangoren tiang tangkil aja itu. Yang terlama tangkil dibeli karena butuh-butuhan. Yang Nyam-nyaman. Lah keburu yang ngajain dolar petrol jadi mau berangasan gitu. Memang masalah sentol dong rusak apa mani be perusahaan. Kangkong bandel nih, sero gembira ada hitung-hitungan. Doak penontonnya, celeng orang lengah, ini dolar sing lengah, yang celengnya doak, di dolar lengah, bagus bagi penonton. Jek cang sing anu sing ngelabayu sebat sing ngelabayu jejah. Adi yang sing lah kena sebat, sing lah kena penuh jengah yang kena sini dong. Jek cang asana di Bali jek paling lungo bumi ini, sing lungan kene Bali. Adi bami orang Amerika. Ngidang Amerika nih ngalahang Irak. Di bawah. Baik. Oh, Amerika ngelah rudal. Oh, senjata ampuh Di bawah. di bawah. Baik. Irak ngelah pembunuh massal. Di bawah. Jang Bali nih. Kesaktian Bali dawang Ken. Di Bali ngelapana uli pungsat nih. Di bawah, bendek. Cai ngilonin gumi jojo. Cang orang Amerika di bawah, di Bali miru lagi bawah. Lima sing bisa ngomongan gumi. Di Bali uli pungsat pusu panak. Di bawah. Maksud di bawah kan? Adi cinengeng matan sini. Orang di bawah di Bali. Nyen orang sini lekang bener Bali. Menjadi ada orang di bawah nih. Saya bukan membela orang lain sebenarnya. Saya kok sedangkal itu punya pemikiran. Dengarkan kata-kata saya. Bagaimanapun pinternya Amerika ngelah rudal, ngidang ngebom di bawah. Saya terima. Irak mempunyai senjata pembunuh massal di bawah. Bali cai orang kasub, mulai pungsat, ngelapana di bawah. Oh, sih video. Ada bisa orang di bawah kan? Dapat ngomong ang Iban dengan denawa bisa depan anak ngadanin. Kita jangan terlalu promosi berlebihan, namun kenyataan fakta yang menentukan. Dan bukan menghina. Mana di?
Seting orang mungkin nah. Saya di Bali. Hah? Ada orang di bawah ini? Aduh, argumentasi sekali-sekali dengan saya. Nah, kalau nyang lang lapana uli pungsat. Sliksik. Mungkin ayang nih. Di Kemen Bali nih nyen pernah rida. Ada senang lapana uli pungsat di bawah bentik. Di bawah pungsat maksudnya. Casi nak ngetes otak caine. Wah, ayang jadi ngetes otak. Kalau sing teh ngomong porno Ci. Kalau tes cang orang di pungsat Ci ngambil dapatan di bawah. Di bawah nyen. Di bawah dua orang porno. Itu kan fakta. Cang bukan merekayasa membuat kalimat. Memang manusia semuanya kasar cang ngomong. Kita lahir dari sana. Teman sing lahir uli itu, uli hijau, uli polo nih makeplok. Dong ngai kan, cai kan. Ingatan di banu kasih lekadang kan. Moy, kok badang Ingatan sih kita dong. Nyen lekang orang Badang. Cai. Cingai-ngai duen Badang apa nih badang? Kan ngomong sing bisa. Nah orang cang badang kulit dia. Apa itu Badang? Cai orang Badang. Hah? Badang saya cang tapi ada budeh nih. Apa nih? Gigi nih. Apa yang gigi nih ngenai mau nih? Cinta nang mau suluh silat. Adik kedai sih. Si anak kau nyautin menjanjinya. Kuteng bersuluh cina kau nencang. Sing lagai tadi. Bukan sing lagai, kan nama takon. Nah, tayan bersuluh. Hah? Tayan. Kengke kau ban sini. Goboro bagus saja. Dik sing dang hilang hijau tuh pakai mekon aja bagus. Enak. Canda kedai kada tahu no. Apa yang bagus dia? Orang ibunya pendidikan paling bagus se. Nang punwang nih. Di sampah nanti. Dia benci kan nanti. Melejit paling jelek kan nanti. Di sampah apa yang orang paling bagus apa manfaat sini? Nah, cang dirimu disampaikan paling bocok kok ini. Biar bocok, liung lapis. Naik nyelipis ini sih. Perjalanan aja cuma timpal cang orang liung lapis nih. Tak kau yang ada. Cang pis liung sekan jam. Apa yang liung lapis pis? Apa cing lah? Isin kena sini kengken. Isin kena sih apa sih kena cang yang kado luang hidup kengken. Cewek sih. Tuh ngeluang hidup sekan jam. Mungkin jadi liung yang lah sama sing lah cewek bojok sing luang hidupnya sayang ini. Lah cewek, kan doang ngali cewek. Man pipis itu kengken. Apa liung lah pipis? Ceweknya berteko. Jelek-jelek begini, bodoh-bodoh, ngisengin. Sekali kontak cewek, gampang. Nih, urusan kecil. Sing bungut aja nih. Sekan saja. Bukti yang cewek engken, cewek SD. Wah, SD sih orang cucu ya. Wah, Incang ngomongnya cewek SD. Bang Pes, deknya, yuk. Jangan heran. Sekan cewek ke Bang Pesnya. Bukti yang bungut jangan ngomongnya. Marah ke kini bungut cang kaden ken. Cang sing tadi ngenah, cang mainan ini cang udah dibawakan. Fred, aku dang cewek bener. Sing lapis bungutnya menang. Main-main kan. Kan cewek seru kecil bagi cang tuh. Ngidang ki. Kini bos. Aliak apa tuh? Bos gitu. Bener cang ngomong aja bos kayak jangan. Ini pes apa nih? Ini pes kertas. Ini upang orang bos, man 50. Pokoknya ini upang orang bos 50. Oh, asal bos 50. 50. Cewek ini kengken. Tamatan SMA. Bang sedang. Tamatan SMA. Bang pipis nyak. Kudo bang nyak, tuh.
Cang sing ngomong somong. Tomaro cewek bagus. Aku udah ngale cewek tamatan SMA, Bos. Misi bos ngomong ngono. Masa sedingan. Sedingan misi bos? Si. Nih. Ne maro deh. Pilih ngale bos, dong ngale bos pengen makilit. Bos cara model cang, kalian aku. Biar jelek. Goba nih artinya. Selimut salju. Benar. Terima kasih, Bos. Orang bos ada. Orang berapa? Nih. Itu sing mancing kali di dunia bos terus cang. Bener, setiap metanggu bunyinya bos manpis. Sing kewa-kewa bagus Fernando. Dan jadi ane kengken ale nih cewek ini. Ane lengkap apa ane butuh apa ane perot. Buah kan galak ini bos mancing bos marah deh nih. Masa kan butuh ane anu. Benar nih ane kengken. lengkap ane jegeng. Pang bisa goyang nul. Wah, marah orang bos men. Orang sana tuh. Misi asana-asana sing muragu itu. Sekenang di orang bosnya panyangklak di dori. Ane kengken bos. Man lu 50. Ini ane lengkap, cantik, tidak ada cacat. Ya. Yang penting tamatan SMA. Ya. Yang tamatan SMP bersetengah tuh. Setengah. Yang penting jadi antiang. Jadi antiang. Bang cang nomor HP, telepon lengkap. Mulsa sing misi. HP ada mulsa sing misi. Lek bos ini. Bang orang bos. Tuh, ini maru. Keneng lah bos ajang macano dadi. Pokoknya hidup cara lagi harus mencari humor sekarang. Benar. Mang kedek kira-kira serius. Nah, jadi pokoknya antiang nokenan, jangan cancang lakar luar. Jadi kini lagi, ya, untuk ceweknya apa ke bang? Jadi bungut kan bang? Maksudnya? Masa sing bang pis? Kan aja bos, baik makilit. Migret jadi kang uang sekadang kena. Turun harga ceweknya. Harga di 100 di sekat banyak. Tuh orang bos pis lah bos. Karena menjempleng mengucilin orang bos, bosnya udah lapis nih. Pas yang kecewa, bosnya di hadapan masyarakat kayak kan. Oke, dah. Pokoknya saya tunggu di rumah. Oh, kamu tuh. Dong orang bos itu. Jam 9. Jam 9. Nah, yang antiang banci jualan. Hah? Wah masa ganggu. Ini ngajak bos celeng. Sekali bos 50. Ini jangan tiang nih. Tunggu. Ada makanan enak nih. Oh iya. Oke, tunggu di sana. Anda balik di dua balik. Oke. $250. Bos. Ini maling ting dia. Ngawak-ngawak sih. Yen sing lapis ngorang kelebang ide. Kudang ide pis. Tendangan aja pok eksperimen. Liak boleh. Ngawak boponyen.
Nyin bangci. Tawang jijang Gusten ji. Lek-lek jeung bobo. Yen bo basang gedak sing nawang Gusti. Dek dangsa noto kan mata udah bang. Tak konjong langsung. Uliang pesangan pesailang. Si ge memaling. Sepunya uliang. Nih, dikengken dari sini. Nih. Kordewo ampunan nake main keras kenten nake. Apa beda jajak ngamplongnya nenang kenten. Yang dijana merasa dari meneparakan. Kordewo kicaran pes. Benar. Adi tua kang Kordewo dijang dengan maling. Si ngapa pes? Apa nak apa bes lo? Nak nyilesen pes di bank. Yo orang maling. Apa buktinya sila saksi nih? Pes yang sekat-sekatan lelimo. Ijo Kordewo ngejang pes. Iya di kolam mana? Cai saya kamu. Tidak nak merasa parakan. Ternyata kayak ngemaling. Unduk ke sapu niki. Kordewo nenang dijang merasa kan parakan. Tenang kaplo kan tampen dijang. Wanten sapu niki. Bangtan yang Kordewo nukang dijang ngemaling. Sapu niki. $1000. Kang ale cewek. Pegendan dijang menjanji ngalian cewek. Sekali bos. Mah 50. Pegendan peng 4 bos yang orang. Man 200. Untuk cewek nih kok 50. Begitu bos. Ya di sini mang apa nih kayaknya nih. Wah ini maru bos baik mau kilet nih. Yang dia mang tipis. Pes yang hilang. Pang bangko nak $1 niki. Ale dolar. Kisi nasi kan mateng nas itu. Ya orang balik semua. Titiang aliang cewek. Tamatan SMA. Lengkap. Mang nuning aja. Oh, cewek dikek. Dikek. Do cipunas ngejak cewek nah. Yen sing cimati do cadan jelema. Saya mau maling pis. Di kolam mana cimeleng pis? Sata seket tadi. Sekat-sekatan lelimo pis jangan petekin di Petro. Ngaku jawab ceng. Nih bos apa ngomaling nih. Yang ceng aku mati ji. Nak niki apa ngican niki? Nak niki ngican. Asun dua jina. Al. 250. Jangan di kolam mana? Di kolam mana? Aneh jak kolamnya. Di dia ancang Buyo di dian mau kolam mati bisa bang hilang bisa. Nyen bersihin kolam itu nih. Lain kencaya jada dua. Ya saya dong maling. Sengaja maling. Mati ji. Ya mon. Mati ya. Wah. Mati ya. Bro. Matiang! Atur di drone ini, bro. Gemar kejangkar mati. Matur. Matur jinen to, ampun lah. Matur jinen. Kaden nyen ngurukan nih tawa. Siro ane ngurukan. Ane ngelatih. Bayu Genang. Udang medaging Bayu Genang. Genang-genangan do. Dan mangdo becek, anto napa, ring dijo kirangan, ide pemargen puniki mungwing pesta kesenian Bali ini, niko dunasan titiang. Cai matur limonen kene asal ngomong rencana. Cana, gemah, cana. Dua agung ci perintah ciurim jalan. Sapu niki ini doa neng mencan bobosan. Saya sapu niko mana titiang, kan?
ledang makin mau picu bos. Tuaning puniki katur canang kepik sari. Durus mau babosan. Sing si sari. Kinkan kada maturan sesari nek jangin awang. Urin nae. Urin nawang yo. Kan maturan kan untuk canang kan. Engalen Betara ker kaceh nih. Nggih durusang tuaning sampun puniki katur. Mantap. 1000 sesareng. Beli sate kambing di 100 mani. Gue nak kepepet mari nanti ungkal lagi lah sudah. Aduh, udah pahit mepilet atuh. Nenek sang. Sakit kuang benjok pasti sile sakit nah. Waduh, iki ono. Nah. Pangacepok raos Betara. Satak seket dengan sari. Sotodo jangan sari bilang maturan. Sile cang peci ya. Enggak cang mulai. Nah. Inggih Ratu Pekulon Paduka Batara duaneng titiang aturang canang kepik sari. Daging kadil bobosan panikan Paduka Batara. Wanta titiang aturang canang kepik sari. Daging sesari 250.000. Mangga ledang makin Paduka Batara mau ngawasin. Nah ledang. Betara ajane ledang. Yang penting panjangnya nyak maturan. Inggih. Katur mendaging menawi. Yen liu ngaturang liu tunas. Katur. Udah ajum-ajum. Inggih. Entan bobosan malih pacang data di tiang mangdo mesti ando tiang ngerauhang ring gusin di tiang. Ada. Inggih, durus. Ane ngemaling pis tu agungnya idolat. Orang itu. Inggih. Malih sane wekan dolar sampai siro. Gedruk. Sejak polos gue. Jangan ni nak liu akale pas yang mati gitu. Aku dah icang cina itu. Dekat. Tekan ni. Lalar. Ya. Dalam cangkilar. Singale cewek yang sing payung ngajak Petro, ne juang bebecang. Domong ngajak dado melangale cewek, dan ne sakit ale. Wah, sekali cewek sakit boleh? Bang Badan dia, bang segar. Oh. Ane segar doa liu. Si man. Satu selai. Ada otang bisa. Bagian ek ini telah uncang. Saingan. Lalu, yang ajak kede ji perjani. Tugasnya kan. Ngelaci pun di ke. Kede kau nama umur kocak. Yang cek seram-seram engal bangke tuh. Perlu pangwan mekedekan. Ale aden gelah benjak orene tutur. Aden gelah ale dogendang nih nak numu kolam. Ngerti? Kamu pendak, engkau pendak nunggu si ada mau bawasan. Lalu sih mendak kamu. Jet kaget tu botol nang sot ni. Nah. Nak kijai dolar marane do. Mendak ko dewa, pun. Mendak gelah. Yen supa mendak gelah tunyan mimpas ngucang ci mendap.
ming pasu. Mama, marah aku tuh caplakan kene. Oh, menap ya. Mesti madun lagi. Nak gumine kata Dani. Iya sing peduli, saya tidak peduli. Gumine dong kan. Lu nak menap cang ngomong sing saudara si congan. Dua gong nih. Main si mendas sing madun nak kecil. Bukan si mendas. Mulai celeng. Otak kosong, patuh nih pedok banyak. Nganu suci sebarang kono. Berada gerudukan telekotokan sini. Cara jenik. Sekarang apa? Sekarang kenang iban sini truk dolar nah. Purin gelah keadaan objek pariwisata. Jani ini mumpung ada kesempatan kita membenahi diri. Tamu numuleh nih ya. Manipuan ben ya muali ragu bersiap nyanggere ya. Oh kantan. Iya semua sangre ya. Nah, punya Cina mau melah. Celeng lengah. Menyanggre bagian api itu. Yan, tapi kayan ben gelah. Bahasa Inggris sini kuang. Nah, Cikuang bahasa Inggris. Wawasan sini nol. Cikuang bahasa Inggris. Kuang kene. Cang baru lebihan bahasa Inggris.